James Award ya Kirwa na Arino Makena Murogocho noretie anto bateketie MCAs mirandi ya weti na mbere ni onto batamukira kigina kiao kia kuma milioni 5 MCA mbeche iria betikaniririe na governor na gwetana mbere na kuga nyume ya governor kono kwa ni mbunge ya Senate atabacho hata MCAs kenda bathiria mpatho na gweka ngwataniro. MC wa Kirwa na Arino Makena Murogocho na Arura ni MC wa Governor Faith Kawira Mwangaza na ukiriritse bonene buru mpatho ira cirite na mbere okura buru county ni oikemenerie MCs bambunge ya county ya Meru barabati murengo ni wa Governor Kawira ndiria ntomo kuma Senate buru myabika ibithirikire Governor Kawira ingwataniro na atongoria bangi county ni ya Meru onike yake andigarire ndi Makena tukuma Senate na Ngavana wetu auga nande twitite kwa mbere ya Karomba na twite tukarenthi kenda tumba kwiganirwa gukinya untu bure bwaere bwe bunene ikuthithia ikundi on wondi ya gwite kuthurania kura ya gwite kuthurania signature saini ciothuranwa kenda county ndisovwa ende mbwire atire antu betu na ekuruba murujo akwa oni mbitete ngoge na IEBC for 11 years. Na imbije prosinje ya kogeta atea ya Kondisov County. As we stand now nyato tena IEBC. Ote ya IEBC ereo. Na ndende enda kuga koberithianto na saini ngoge otheri chonto tembio ote ya IEBC ereo. Koloki Makena akinyile kiriboko ni wikumia burabu wita na mbere boko bunjo bwa county ya Meru. Na saini iru chiajo kwendera orere IEBC ega formwa ikamba kwa verified. Nkuga verified igotegwa. Jaore osainaga antu banki batega bakona kethe igo sainite. Mbuga womba kuga bakamenya atia. Utasainire okejo kia kibande. Na ndebe na cio bagatega. Kenda ba kumau paikerie president ya forme commission of inquiry. Eze nebwirete gutegera mantu jaje Meru period ya 6 months ende ankwenda kubwira kira oni kiandigaririe ndi Makena utiumba kuga ukaromba murungu choke oreta antu bo puiganwe ende wakinya ingroup go form cia kwita na njera kenda saini gitatia ijo kwa kenda county ndisovwa na ndi mantu jaje onze ito kuga ijabwirete kwethira antu bakithoma katiba constitution yote muntu wandiki ofisi ya thirikari weta gintu kia mbere kironenkairo ikunenkerwa constitution na bunge olotete na amenerete na nyamuno bareba kuringa siasa ati MCs bambunge ya county ya Meru ibo bakinyete witi na mbere buru maturene ni ontu ibo bamukirite gina kya witi na mbere buru mwankatha ikumakire thirikari ya county ya Meru mbesa nacio MCA bageta bakera oibanenkeri milioni 15 batira itanguge mbesa ire ciitere nguge ni ire twethere ibangi ithikarire ya umire mwanka nande turi aja milioni 15 uto kwero itonenkeri kinya nduru ote otwe nae uri otwe neo kinya bwaringa bokiuga barabara kana mbi ote otwe nae na ethiro ote na cio togaita nguge nae imbi togaita nguge ethiro ote mbesa tonenkeri na ndento no baringe tumaka na bari abakari ende totena mbesa totonage kugetatia kia guita kyongoge na ndeko uka abantu bakero majonto sometimes the bore ochungu bore mbi bore ochungu ende natyo tokagetatia tokabuga kiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi.